Iz RS-a protiv i Hrvatski korpus. To je strašno. To je još jedan udarac za našu zemlju. Iz RS-a protiv i Hrvatski korpus. A sad šta će biti dalje, ne znam, ovo što nisu to složili se, dogovorili se, to ne znam. Iz RS-a protiv i Hrvatski korpus. To je prokletstvo. Onda, stvarno, na čemu smo, nismo zaslužili, znači, da živi. Iz RS-a protiv i Hrvatski korpus. Nismo zaslužili, znači, da živi. Žao mi je navijača što će ispašati zbog te odluke ljudi koji je zasnovan na političkoj osnovi. Iz RS-a protiv i Hrvatski korpus. To je stvarno jedan hendikep za čitavu zemlju. Iz RS-a protiv i Hrvatski korpus. Jednostavno vas je strah da dignete ruku da kažete ko je, nego se krijete iza ovoga. I vi delegati koji napuštate, zašto sad to napuštate? Zaključena je skupština. Nije zaključena. Ko je zaključio? Iz RS-a protiv i Hrvatski korpus. Thank you.